bertemu di DRP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Ratendiri dalam resepsi pernikahan Agusti Raya Pambua dengan Cassandra Agus Patidi. Ayam goreng. Senyumnya 1, 2, 3. Maju. Ya, berhenti dulu. Ya. Atur dulu sampai di situ ya. Pasang enggak dua. Ya. Ya, cobain nih. Mana lihat. Lambi si pengelola langana batun nakula tontong pasakina tuang matua ra apakana tutumampa rarata anna tibung ka ulang mana apapang kapuunan natiko ka akala dende marampa apa saleng banna la situru tibung ka randan dipuduki tikil langadara alengko dinilaki apa kikua tabe kamu to sanga si turusan simanto sanga tiang karan tanglana poti ramban raya tua mi tanglana poli pangaraya parayami belana lalangam pakanni megutana lundung lain dege pakanni musik tanda masiang ada amira teh lari rundunan bulu sangka amira teladi tete malah pandang asiran pandan balana kikua apara patu borongna ami dedeke rainde baba manikina nakabaine ami kala apara tampaka pelalanna inde dodo simbolo ngamanik Kore sumangakna pekutana sangka sabak parayan na piusik tanda masya mekutana sangka lako kami to rampon dedek baba manikta piusik tanda masyang lako kami tuntumbak lupa babata kikua kami te totang ulangkan may kabuutuan nalo tang luyongkan may kabuutuan kulak tang udakan may una salukan luwa tang buturulokan may
iparitikin na bura-bura. Apa kami teto ke de ulamay padang di malimbong tong ko na mibutak. Bilan na lantang nga napasa na lisulemba na tamuan din simbolo mani kinakita matangku na basa pentiroku. Ang kumekutan na lakaw bapaton na tondo ko musidare na manuamu ang kupapatuy lembang kupatuutun ni orongan. Apa nakuha mentiro ko padang diran temendurok barebatu tung kasangan na amo papatuy lembang kupatuutun ni orongan. Iya mo bandang siyele na to. Ang kirampon niya na kabak pamanikta untuk magpulawan pentiruan tamilang bito tema. Iyolah langan kiti manggure sumanga indek kirande pole paraya belana kita mo pole eto laumpama tua induko kada mangka tay bungo dio mama awal laran nampak laumpa babanu okarurungan bicara pura ta paling budio mo marantian tuyu parandangan pule guna rampanan kapak laumpu batu ari pule sangka ana pasulen lolangan di turu borisan rinding ada ana rampanan kapak di tete tundun karasa sangka ana pasulen nallokulla abas sesituka ama allo totemo apa lama apenduan pukumi narandan pekutana londong ma apentole pukumi nade tepe usigi petanda masiyam kumua tomilawori banuam milosonto tarullo ta'mi milomo rakamanuku manuku lalami tento sampa agarente bokomi temai sumbunguna tindo bungimi Hurre sumangak na tong kilangan lauri banuang ki tong kilake de banuang. Langan kan si Tirolindo to di tingaratuka kendek kan mangimbo langan to di mantau langan to ni susa palabuda uang titangan tangguh to tirindu batulalikan. Ang kitumengka kama tido lalentek ang kimeman tong kikedek kimegaran tesepaga melomanu mo rampoki sampa garen tirotoki. Si tamukan ni tedong sumusu tarambau maapal bor-bor. Kure sumangana tontong pasakena puang madua metarana radio mai tutun nalalan ra apakah na tutumampa rarata me saladan dio me uri ina mata kalambana tarampu tamati dololentek itu tamatios sokamutu ilan te allo ditandai malu ayakulla todi rongko anane bendan India ada anak rampanan kapa atunan nanging desangka anak pasulian Satu, dua, tiga. Lagi, sabar. Masih 1, 2, 3. Lepasin nih gayangnya dulu. Agak mendekit. Nah, kita sandar ke suaminya. Agak merapat sedikit. Bro pegang di sini tangan istrinya. Oke, mendekit kepala. Oke, 1, 2. Lagi, sabar. 1, 2.
Andra gandeng tangan, boleh gandeng tangan. Oke, gandeng tangan lagi terus. Saling lihat sekali, 1, 2, 3. Oke.